So I think the key, and here at the bottom of the slide, I've given you the quote from the position of the United Kingdom. It says, "The power lies with the Scottish people, i.e. the will of the people." So when we talk about the sovereignty rests, like the Spanish Constitution says, the sovereignty rests with the people. So the power, the United Kingdom says, rests with the Scottish people. The Scottish people are the ones that will decide how they want to be governed. That seems, on the basis of democratic principles, should apply the same in the case of Catalonia. Now, what does that mean? It means that the referendum itself is a proclamation, is a right, a democratic right that you exercise within the Spanish state. Once you've exercised that right within the Spanish state, then the discussion starts on how things are to continue. And the clear position, at least from the point of view of how the Supreme Court of Canada saw democracy operate in Canada, is that the two sides have an obligation to negotiate. Quan es va establir el dret d'Escòcia a poder votar en un referèndum, es va establir que el poder estava en el poble d'Escòcia, en la nació escocesa, i que era la nació escocesa que havia de decidir com Escòcia es governava. Tenint en compte aquest dret democràtic que s'estableix en les constitucions tant de Canadà com d'Espanya, s'establiria que una vegada fet el referèndum a Catalunya s'haurien d'establir negociacions, i tenint com a referent el que va dir el Tribunal Constitucional del Canadà, les dues parts estarien obligades a entrar en aquestes negociacions. Should we finish now? Finish? I'll just, yeah? 2 minutes. Okay. So Albert, so I hopefully, although it's been a bit disjointed with English and Catalan, I hope you've understood what I've tried to say. So the key things are, international law does not prohibit a declaration of independence. International law does not determine or set rules on how a state becomes a state. There are criteria on what a state is, but that is for the purposes of relations with other states. It's not about how a state emerges, how a new subject of international law emerges. The importance of international law and the right of self-determination is very important. I think I've tried to show you very briefly that the right to self-determination in international law is far wider than it's been accepted to be. And I think, and then I've tried to explain why state succession is something that is very important, and why in the context of the European Union the idea is important. Now I just wanted briefly, is just because Albert asked me to, and he already foreshadowed some of it already on terms of the case of Slovenia. As I explained, there was a provision in the Constitution that granted us the right to secede. That was not seen as sufficient. What happened in 1988 is that they amended the Constitution. Yugoslavia amended the Constitution and took away the rights of the republics. That then resulted in the Slovenian government passing another amendment to their constitution, or to our constitution, which again repeated our right to self-determination. It's very important to understand that the whole process of independence in Slovenia was very fast. It happened probably in the space of about 8 months. My father ran the campaign for the referendum, and the campaign for the referendum started only at the end of November, and our referendum was on the 21st of December. There was an attempt to stop the referendum the day before the referendum. There was an attempt in the Constitutional Court to stop the referendum. Interestingly, the Constitutional Court rejected the attempt to stop the referendum on the basis that the referendum in itself has no legal consequence. The referendum is a political expression of the will of the people. It has no legal consequence like a declaration of independence.
And amazingly, the Constitutional Court of Yugoslavia refused to grant a provisional measure. So there is some hope there also for the situation here on the 9th of November. Molt petit resum i passarem a qüestions. L'Anna ens comentava que en el cas d'Eslovènia va ser un procés molt ràpid que va durar només 8 mesos. Ens comenta que el seu pare va ser una de les persones que va ocupar-se d'organitzar el referèndum d'autodeterminació i que va fer-ho tot, va ser tot només durant un mes. En un mes es va organitzar tot. Va haver un intent de parar aquest referèndum, però el Tribunal Constitucional de Iugoslàvia al final va decidir que no tenia sentit parar-lo perquè aquest referèndum no tindria conseqüències legals. I això va ser el que va facilitar que es pogués fer el referèndum allà. Bé, moltes gràcies. Gràcies als dos ponents, Albert Royo i Anna Stanic, per les seves presentacions. No tenim gaire temps, per tant agruparíem les qüestions que hi hagi i els demanaria que siguin breus. És a dir, tant si volen fer preguntes, en aquest cas demanaria que es digués a qui es vol fer la pregunta, i si són observacions, doncs això, que siguin breus. Les deim totes agrupades i després donaria un darrer torn a les persones que m'acompanyen a la mesa. Hi ha algú que vulgui preguntar, dir o allí mateix? Joan. Sí, cap problema. A veure, m'interessa preguntar-li a Anna Stanic com varen fer a Eslovènia per... Ella ha parlat d'actius, repartiment d'actius de estat Sèrbia, Iugoslàvia i estat successor. Aleshores, aquí tenim un problema diferent. Quan diu legislació internacional m'imagino que parla de la Convenció de Viena i coses així, d'estat successor. Però allà no hi ha referències en el deute privat. Normalment es parla del deute públic. Concretament, la pregunta és, el deute de l'Estat, de l'antiga Iugoslàvia, com se va solucionar? Quina part del deute de l'Estat va assumir Eslovènia? Això no cal que ho tradueixi, explico una mica a la gent perquè sàpiguen de què va. La pregunta és, aquí, especialment a la Hisenda, que sap de què va aquestes coses, hi ha una tendència a l'Estat de fer balances fiscals a les quals figura que el dèficit no és territorialitzable, en la qual hi ha una tendència al superàvit de les balances fiscals, en la qual cosa el dèficit fiscal català queda amagat perquè hi ha les inversions de l'Estat i amb algun mètode no hi ha a la contrapartida de l'endeutament que sempre se produeix perquè l'Estat no té prou recursos. Molt bé, Joan. Sí, no, vull dir que si fessin cas d'aquestes balances, de les balances fiscals, resulta que Catalunya hauria d'assumir molt poc deute públic perquè l'Estat, a les balances que fa, diu que no, que això és cosa seva. Ok, molt bé. Més qüestions? Hi ha alguna qüestió més? Elisenda? Yeah, just following on the first question. The first question was about how much Slovenia had to pay on the debts of the Yugoslavian state. But my question was, you were saying that Serbia was fighting to keep the debts because she was not recognizing at all the existence of Slovenia. So then, is that the reason why she was fighting to keep all the debts for the Yugoslavian state? Molt bé. Una altra qüestió hi havia allà darrere. No, un segon.
Micro, és que estan retransmetent-ho en aquest moment. La qüestió no està tant amb les pressions que rebrem nosaltres, amb si hem de votar una cosa o votarem una altra, sinó en saber les pressions que rebrà l'estat espanyol en què ens deixin fer una consulta. Hi haurà pressions i aquestes pressions cap a on aniran i si aniran canviant a mesura que s'aproximi el dia D. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Crec que passam ja directament a les respostes que pugui donar Anna Stanic, que ha estat molt directament interpel·lada sobre el deute a Eslovènia. Well, I will answer first the last question. I would hope there is someone pressuring the Spanish government to allow the referendum. I would hope that that would be the European Union. What kind of a European Union are we if we don't allow peoples the right to vote? Answering the other question on state succession, there are rules of international law on state succession, and they are, as I mentioned, distinguished between the cases of dissolution and secession. And I won't go into the details because they're quite complicated. There is some distinction in terms of assets and liabilities only with respect to a very minor aspect. The key reason and importance of the distinction is with respect to membership of international organizations. However, what amount of debt did Slovenia take? Generally, the general rule was 16.39%. How was that number how did they get to that number? It started off with negotiations with the International Monetary Fund, and the International Monetary Fund made calculations and used a certain key on apportioning debt. Very important to understand, in international law, we distinguish between different types of debt. So debt that is localized debt, so debt that was taken by Catalonian municipalities or by the Catalonian government is Catalonian debt 100%. When we're talking about the apportionment of debt, we're only talking about the debt of the whole of Spain, that is the debt of Spain that is not localized. In respect of Slovenia, that Yugoslav debt, we took 16.39%. Complicated key, and because Slovenia didn't have enough time, it really didn't negotiate the key. You have the time, so you calculate your key. Breu traducció. Sí, directe. Sí. Sí. En el cas de Iugoslàvia, en el cas d'Eslovènia, el deute que es van quedar és el 16,39%. En dret internacional, quan es fa repartiments de deutes al moment de separació d'un estat d'un altre, s'ha de saber diferenciar entre el que és el dret localitzat, que és el cas de Catalunya, el deute que sortiria dels municipis, comarques i altres ens locals, i el deute de la Generalitat. En aquest cas, el 100% del deute que hi hagi és el 100% de deute que es queda a Catalunya. Però a més, hi ha el que és el deute proporcionalitzat. El deute proporcionalitzat que va aconseguir Eslovènia és del 16,39%. Aquest deute Eslovènia va aconseguir a partir d'unes estimacions que va fer el Fons Monetari Internacional. Anna ens comenta, nosaltres hem de fer tot molt corrents de pressa, aquí a Catalunya tenim més temps, per tant, fem-ho bé, al moment de negociar quin deutes quedem. Molt bé, moltes gràcies. Com podeu veure, doncs, allò que acabi passant no serà un manà que caurà del cel de la Unió Europea o del cel de la comunitat internacional, però tampoc ni la Unió Europea ni la comunitat internacional poden condemnar a l'infern la voluntat del poble català de ser i de ser plenament i de convertir-se en estat. Crec que aquestes dues presentacions i la taula rodona que acabem de tenir són un bon element per posar les coses a lloc i per veure d'una manera objectiva i realista cap a on és que ha d'anar i hem de fer anar el procés que actualment està vivint Catalunya. Moltes gràcies a Anna Stanic, moltes gràcies Albert, moltes gràcies a tots vosaltres.